Ngoma Owishaka abeka yabanyenza Chabat ababchundura Kashambya Ruchiga Bishop Johnson Twinomjuni Reverend Mweyunje Joseph Diocesan Secretary Western Kore Diocese Honorable Kateshumbwa Honorable Adrian Katsime Mwebesa abanyabuzare n'abanyamukago. Omubwire bw'akaruro TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni umuntu yaraneza bari ku rundo bururu hamwe n'ebiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebirukufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona eco murebe witu aine kumanya nituza kucyumisiya yekumira mu kumanya abo kubicira abo cyona TV West neja kuba nechikwisiyaho TV West nehinda. Twegiteho aha programu yareba hindujire ahitiro ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe. Sona beninde bantu kanitekatika ngo kuza kushwera ntabasa kuba nanga ko mwikuru aineke mwani ine expectations ezina renyine kokana amabana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja orukutina hanga. Natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda. Ituntu twatugamba rungereza. Mazima. Excuse me sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Very good for. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriye bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu no babano batuganirira aha binte baraberemo kandi no bababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagamba ki reba hindujire nebereho bursande shahi naze kiro aha TV West Honga. Uganda mwetebeka nisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20 zonka rero otegereza omuncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetabo mu draw yo kwangura sente program yo mushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundo yo rukweta mu kazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera. Nebimanywe mbeba Tabashuka mbera tabashuka otaferwa tabashuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi Yayamba Nera ni watemba basa inakutia Honesto yebuza. omuzano ogu nugwegese binte bikwasira hamaka no kuwakubasa kurwanisa okutunzuzibwa okuhereza nebitiniso mbashwerine hamwe nebindi binji ebituri kubugana mu maka gaitu Kwato muhanda ukarwiwanya Wajangwe chitane chikaze ninga nechisha. no mukazi bambe Aro mukazi ari kunuke chai. Para kuriya Takuzagaraka. No mawe imbase kwata. okora Kasho mucheka gw'abajenyano ukora hoki. nanya ninkuze cyakuyamura mweze shani iki Iwe. Entebe nashita mho kunara wana leta kacheka nakataho nabyama nakora mushango Iwe shono stama mucheka ugaruko stamena ntebe. ero ne box kireka nonda kufota rwiriwe omuzano ogu
nugubaga uruhobo rwa mukaga na sande shayi 3 z'ekiro kandi gwija kugaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri shaha 9 n'eshweka zihangwe. Kurgo mu Misiri hamwe no mu marisizo kuza omukutaho mutindo notukuretera buri kimwe cyona kurgo mbahinje n'abarisa wabo hinjira na mnonga koko aboko koko nyoni ndiye koze cyamani kandi imyete yahinga koko nezaganyirwa twegiteho bo rwa kabiri shahi na z'ekiro program yo buhinje no burisa ahita Rwanda kuretera abahinje n'abarisa batari bamwe na bamwe bari kutwegese kuba base kwangaza za famu zabo zikabezo mutindo buri umwe nayiza hayebuza kantumangu kabeje nibazibyaro mu kisharara kandi hakaharuho kabeje mu mbuga awina ko harakumanya agambire hondi izo Osibire kurungi twakutangira eshaha nezagacenshire ebiro byo kwezi bya 2026 kwezi nuko kubanza omwaka n'2026 Serena Nuwamanya ninyenda bene ngusiyaho agacenshire agutwatebekanisa omwebazyo gunsa kwakire mtu ya makuru kuturagace tuije na makuru ombwejire Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa basiga investment limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera noti musanzu ibiri mukaga na mukaga notina atal neitano okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo St. Peter's Altar Wine nekurwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga ryona chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akuma digiyonga na mu Burungi netambula bulungi ne bakali bobo Castro Power mufuno kuba ku masundiro ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga Agacencwire kireki obutikiriza na barukiraho mu kwakira pipe zo gukora amiziganya bare mu Rushayin district kigire mu miliyoni igana estirem nka usenya kwa government President Yoweri Kaguta Museveni nashaka kongera amani omukurwanisi iburamirimo minyeto If you don't deal with the issue of wealth, the homes will remain in poverty. Akachiko kebyo bururu kayakira box 246 zo bukonje bwo bururu kurwo mu ihanga rya Dubai obukongo obo bonna buli mu gwanga amakuru ombwijire obutikirizana bubarukireho omukwakira pipe zo gukora amezi aganya bare na nkanga omuri Bushenyi ubwo abakozi ba district ya Bushenyi barukwanga ngo umukuru w'abakozi atakayakire bente bitashikire abantu bajya mu district kashoza miliyoni igana kubasa kugura pipe ngo biteze baresire tizimazireho na miliyoni 80 I am going to die. Habaho kwanisa n'ibigambo buso bwantama abakozi ba district ya Bushenya barimo Auditor na Hamya Shamon
orukuri ibiciro rya Bushenyi Andrew Bayangira hamwe na mukuru w'abakozi Fiona Sanyo wabana abajemo kwakira pipe zo gukora amizi gankanga hamwe na Nyabare batabandize kuzubara. Me, I have got the whole, but he's asking to understand something, Madam Carr. Let him talk to me, not you, Andrew. You don't represent audit. Fiona Sanyu orukura abakozi yagezaho koreka manu konke bintu bya mukizamani bwa nyuma yo kugira ngo orukura ibiciro rya district nuwar kwakira ibintu byija kandi mu bici nuwagaba Andrew yabisigaho yayegendera. Abo kubatinga basagumu mu gihe ngarkenze kushobora ekintu kikozwe since May. This is a partnership. Pipe C, district of Guayano pipe, national water to transport and keep custody. Because you are not part of the council. Now, since you are not, no, wait, Mr. Chairman. Since you are not part of the council, let the cow explain. I was explaining to you. Now that because basically, we need to Chelsea. I cannot miss. Nuwagaba Andrew nagira ngo wetari kwicuruza bwa kwakira hamwe no kubika pipe zidashyikireye. Madam are you going to that person? Can't you get into a car? They can't verify in your car and you count from the side. Twagambaho na district water engineer Victor Kahanje nuko kutebezo kubyagenzire aho Jafar basajja barabayereka ngo odetana no wasitoha bashyikire okwanga pipe zitari kugwa miliyoni gane zahinguzibwe. Mukitwabe tushemeye gukora nka district amiza go gatambuza twantwetaga pipes. So emyanya yitukuza gukoramo twakoreye ingano tusya kilometers 17 n'ubucoye kamunana. Nazo pipes ezumukurebe zitwareta ni roads igana shanju na munana ezitwareta a district kurigera a contract yitu asayiningire kugira ngo tusakora yinge ibintu ebi konka twagira ngo our internal auditor hamwe na storeman bagenda za rorezi baziverifying barebe whether zikorire roads igana shanju na munana and each road ekingana mitigana. Pipe says tuzo kuzirengaje tukora umurumo oguri standard abantu bitu abanyabare na nkanga batunga buhereza ogwamizi. RDC wa Bushenyi imengabara nowe najera ngo baharabe harumwe bitashoborokere ngo konka government kozuro gwayo ngo government iriyo ne deliveringa. These are some of the things to protect. Trying to gamba protecting the gains. These are the gains. Trying to gamba implementation of manifesto ya NRM for the last 5 years. This is it. Tukaraganisangu there will be water coverage almost in every village and we are fulfilling that dream. Bushenyi water coverage is not a problem. Aho twarujura umwanya ugu twasigaburiye umwari kurebana na mugenzi wa Hamisho amakoraga gashakwa Sheikh Abdulatif. Mwibare Sheikh Abdulatif okwisebendera ya NRM omukusherura akaruru kwa President General Yoweri Kaguta Museveni nagumiza amaru kusherura akaruru akaramugaruze omuntebe. Aba wakiso bamushabo kurwanisi buraryemerimo minyeto kandi hona no kubombekera akatare akukushuburiramu. President Museveni abahagize yababwa na cyayi cya Kawanda Research Institute kandi yabashendekerezibwe mama Janet Museveni yashaba abahagize kurwo mu Nansana Chadondo East Kira Municipality Busiro East na Busiro North kutora na General Yoweri Kaguta Museveni. Manyaga ngenze Wilson Bugembe mva ku worship house Nansana. Twatandike kanisa yonganyine emyaka 19 ne batugamba tetukirizibwa tuli batonnyo tetwasoma. Mukyala Joyce Mpanga n'agamba President Museveni yagamba ne ba Petero bali tebasoma. Ekanisa eyo sebe yimiridde olw'okutuleka. Kasinda kuyita njagala okwebaza abantu b'e Wakiso
olw'okwegatta ne muleka enjawukana zammwe wabbali ne mubeeraga mwenna muwagira movement nga muli wamu nkibeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Chairman wa NRM mu Wakiso Moses Mayanja yagira ngu sente za PDM zikahika karo mu kyanga kyabo kandi n'ez'eminyeeto nazo bakazitunga n'enguuto zikozirwe. Watuwa obuwumbi 10, Kira watuwa obuwumbi 2, Busiro East watuwa obuwumbi 10, Kyadondo East watuwa obuwumbi 3, Busiro North obuwumbi 3. Era sente zibazikozesezza bulungi era abamu benyumiriza mu bintu ebyo byakoze nga okulunda obusolo w'embizi, embuzi n'enkoko. Wakiso tugireeta, ababaka tubaleeta mukama wange, abantu bategedde ensonga Yoweri bakoye okubuzaabuzibwa. To rise up from our homes and to rise up from our villages and to rise up from wherever we live and vote for NRM, vote for President Museveni, vote for all NRM flag bearers so that NRM can take us to where God wants to fulfill his divine purpose for our homeland. President Museveni yagambira ba Wakiso enshonga y'obwego mu maka n'enkuru kandi niyo ari kuza kutaha amaano mu ncuro erikwija. The issue of wealth, if you don't deal with the issue of wealth, the homes will remain in poverty. Kubanga ensonga y'enguudo amalwaliro n'ebirala byonna bisobola okubaawo naye obanga toyogedde ku nsonga y'okulwanyisa obwavu obw'omu maka abantu bayinza ebyo butabyeyagaliramu nga tebalina ssente. When we were fighting here, betwali tulwana wano, this tarmac road, this road from Kampala to Gulu was already tarmac. Oluguudo ono lwe mulaba okuva e Kampala ogenda eggulu lwalimu koolaasi. But I remember we even had steel grass thatched houses in the villages. Nini wankubadde oluguudo ono lwali lwa koolaasi nga bwe balwana naye mu kiseera ekyo waliwo amayumba ag'essuubi gajjukira obulungi agaali ku luguudo ne mu byalo bityoledde wano. And most of the houses, even the ones which had mabati, were of emuli and mud and reeds. Ate era n'ezimu ezaali ez'amabaati zaali za kadongo kano ke bakuba mu mmuli ne bagoya ettaka ne bateekamu ze ennyumba ez'amabaati ezaali zirinaanye koolaasi eyaliwo. So that's why the NRM emphasizes income, wealth and jobs. President yagamba nampinga y'omurembe. Intensive agriculture, the one we call extensive agriculture. Kakati awantu wetulima ng'olina ettaka ddene nnyo wotwogera abantu abalima ebintu ebirimibwa abantu abagazi ebiteetaaga kulabirira nnyo. Naye ate waliwo n'abalimira ebintu ebitono nga wetaaga kulimira mu kalimiro katono naye ng'obirabirira nnyo. Obirabirira ate olondamu ebya bbeeyi waggulu. Era by'ogenda okulabirira ebyo olina okuba ng'oli mwegendereza nnyo gwalimira awantu awatono ng'olima ebyo ebivaamu essente nnyingi. That's why we emphasize correct enterprise selection. Kakati sobola President n'NRM bateeka nnyo essira ku kulonda ebintu ebyo ebituufu by'olina okukolamu ssente ng'obikolera watono naye ng'ofunamu ssente nnyingi. Nansana n'amatuga President yabagambira okuba okubasa kulisa enkoko ziri kuteera amahuri n'okuhinga obutuzi. The areas of Wakiso, kati mu bitundu bino eby'e Wakiso, which are semi-urban, urban or semi-urban, ebitundu bino nga birimu bya mirundi ebiri nti mulimu ekyalo ate mulimu ekibuga. You can do what we call per-urban agriculture. Kati fe tusobola okukola obulimi obw'ekibuga obulimu obufaanagana obw'ekibuga. Like the chicken, you can here in these areas near Nansana, Munda, Matuga, you can do the poultry like you saw there. Kati wano mu bitundu bino ebya Nansana bya Matuga kyangu nnyo okulunda enkoko ez'amagi nga bwe muzirabye ezo. Even the piggery to some extent. Even the piggery. Era n'abamu basobola okulunda embizzi abali mu bitundu ebyo ebirinaanye ekibuga abali muno Munansana ne Matuga n'okwetooloola. Growing mushrooms. Musobola okulima obutiko.
Those are easy to do. And in some areas you can do fish farming. In the areas of Sanga, the areas of Chiroro, areas of Masurita, you can do fish farming. Ate mu bifo ebitwetoolodde Masuulita, Kirolo n'ebitundu bino ebitwetoolodde Sanga bannawakiso musobola nnyo okwenyigira mu bulunzi bw'ebyennyanja. Museveni yahendera kushaba kumutora n'ebiri 15 kwezi kw'okubanza 2026 kandi n'abasingira ka NRM ka primaries yabakwasa ebbendera omu butongole. Ndi Anita Tukunda. Webale Anita Atukunda. Akakiiko k'ebyobururu kaleta ebokisi zindi ezirimu obukonji bw'obururu omu kasheshe k'erizooba kandi obwaruga omu ihanga erya Dubai. Obubokisi oburukukabirana na mukaaga nibwo bwakwasibwa akakiiko akarukurura ebyobururu aha kishaayi ky'Enyonyi Entebbe bebembirwe omugambirizi w'akakiiko aka Julius Mucunguzi. Ihanga rikwetegura okutera karure sabite erikwija erizoba akakiiko k'ebyobururu bareeta obukonje bundi bw'obururu ebokisi birana na mukaaga bwaba kansara bari kujwekera abantu za district n'obwaba chairman baza district. Obukonge bwonna obwetaagisa kulonda president, kulonda member of parliament, ali direct elected, awamu n'omubaka omukyalo akiikirira district, okulonda kw'abasentebe ba districts n'ebibuga, okulonda kw'aba councillors abali direct elected, awamu n'abo abakiikirira abakyala ba direct district women councillors. Obukonge obwo bwonna buli mu ggwanga. Obusigaddeyo ku mutendera gya district awo bwebo obaabo betuyita ab'enkizo. Obukonje bw'abari kwenda bwa president bamemba ba parliament ababakazi baza district bo bakabutunga kare kandi akakiiko k'ebyobururu kaza kureeta obundi ombwire buke kurwa mu ihanga lya South Africa n'ihanga lya Kenya. Eteeka erigenda okozesibwa okutambulizibwako ku mulundi guno nga bwe twayogera ng'akakyobewonda bwe kayogera nti ku mulundi guno buli mulonzi agenda okujja okulonda ajja kusooka okukakasibwa buno obuma bweta biometric voter verification kits nti omulonzi bw'atuuka ku polling station ekisooka ajja kulagayo endangamuntu ye oba buno obukonge bwayita voter location slips. Kurigira mugambirizi w'akakiiko k'ebyobururu Julius Mucunguzi buri kimwe nikitambura kurungi kandi n'obukonje batungire bikirwe gyo musitowa z'akakiiko k'ebyobururu kusya baratandikiye kubutwara mu za district aho bwine kutwarwa ogu yashobora bari kuza kuratira na mnoge nkoresa y'obwoma bwa biometric kwenda kuhamya bari kuza kutera karuru. Omuntu bw'anaamala okuwaayo akakonge kaako ako ka voter location slip oba endangamuntu ye bajja kumukakasa n'akuuma kireeta ebimukwatako n'omuntu oyo mwennyini ateekeko ebinkumu bye ku kuuma kamukakase nti alina endangamuntu eno yeeyo yennyini ali mu maaso g'omukozi w'akakiiko k'ebyokulonda yoyo mwennyini ebinkumu bye tukakasiza wano abatalina binkumu tekinologiya kati gye tukozesa kati yakugukamu nnyo esobola n'okusoma ku maaso naye eraba nti omuntu oyo mwennyini ali awo ku polling station yoyo alina okubeerawo. Aha nshonga y'abanyamahurire Mucunguzi yahamya ko atari omunyamakuru orukuza kwikirizibwa kwatebera kugenda omu maisho atatungira orusaku rw'omu kakiiko k'ebyobururu. Ku kulonda kwennyini olunaku lw'okulonda bannamawulire bonna abagenda okureportinga oba okukavaringa tale centers waliwo balira obululu oba okukavaringa ku polling stations tulina emitwalo 5 mulina okwewandiisa mulina okusaba okwewandiisa mufune olukusa gye bayita accreditation okureportinga ku district tale center oba okureportinga polling stations awamu n'okureportingira ku national tale center wano e Lubowa. Ndi Anita Tukunda. Anita Atukunda webale omukulondo obushagikibwa ekibiina kya NRM abahingi abahangarire akuhinga arushozi rwibanda beterere enduru barukoreka ngu bariyo nibabingwa omwanya ogwo abahingi nibarenga omuri 200 nibo bari harushozi oru kandi nibagira ngu abariyo nibababinga n'abagiga n'ekigombe ekyabeterine. Abahingi abantu barwo mu biceka bya Kagongo, Rukokoma, Kikuchu, Nyakatoke n'abandi kandi bamazira imyaka mingi bari kuyamba urushozo rukubahereza entasya n'ebyo kurya. Peter Gabo kwasire bendera NRM abwibanda municipality arukurondo obushagikibwe kibiina kya NRM ababamorekero ko bariyo mu kubingwa.
okuza kutandika kuhinga orushozoru kikareetwa kugira obufundo omu bicweka byabo kandi okubingwa nibagira ngu nikwegamizibwa abagiga bino kwetomboita kwabeterine barimu bamutara nibiza nibabyara amabale omu mataka gaitu bariyo nibatubingamu tukabyaramu emyana yaitu ebibanza bitu ebi tukabisigira batatitwe hati turiyo nturana nibiza nibatubingamu turugemu tugende turukumanya itwe ntuze kutora nkayi Peter Gaba benaronda obushaki bwa President Museveni hamwe n'abakwasire bendera kandi ababagambira nshonga egi then n'aba bine challenges zitaka tuterera minister w'amataka omuranga abantu bitabo tubirukirire na munonga bakwinga umusozi gwa Nyakato cyaho abariyo bataho amabaye tabagiga abariyo benda kutwara amataka gabo tuterera government omuranga ize twatsizeho kunzwa nkani tonsa ku following up nkabebembezi abano barabe bine nshonga egi bituborekire ngo nshonga niyo weri akaruru nyoni kwamiza ngwe nsonga niyo weri itatine kindi kitkwenda ensonga nichi NRM government with the truth kitkwenda live in the government eminyete harhabana kuba batine school fees abazire babo batine school fees hati nkaba dropping out from school abone biza babayamba batanu bokushanga nibita abantu mu mahanda bokushanga batine cyo gukora ko batine nanga income y'abasomikono batasa twine abana bitu amasomero isomero ritu ryargaze turukutunguka tirine byombe ko birungi tubarukozire nitwe twende isomero rurungi NP wawachireyo isomero ritu ryargaze tuwenda ruberyo mutindo akarora kana kaza kuterwa 2015 sabiter kwija kandi abantu benda percent kurengo muri 9 amakuru agasha kwa Timothy Mushabe Webale Timothy Mushabe twaza kumuraho tugaruke n'icweka icya kabiri Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Minister David Muhozi yahanangiriza abarinzi b'obusinge ahabyo kwerinda omukaruru. It is our duty as citizens to elect our leaders. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, eresra uhereza bwo muremba muri Mbarara City. Ahi barukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, sumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 33
bujwireje turukwitaga no kugamba aba original garments barisire impinduko mu kujwara nibajwiye kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enungi abarkwenda vests boxers hamwe na socks z'iri original kiraba original garments abashija enkito zanye nungi eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note kurugera kimwumbugi mu bwensho za ankore Uganda ahi ensinembe hononje birukweza burujuma rw'umwani ekitarya handi burujuma n'uruhingwa no kwegendesereza kandi rushoromwe ry'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho bukogo ahara Ankore Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunozere gwinaka hoho komutindo hasa guterekana isigweje kora biro metendere kere ukongera ibirungo byitunyamurungi abahingi n'iminyeto n'abahwerwa Ankore Coffee omunkora yo kutungura byaro nywa umwana umurungi ko mutano ogwa Ankore Coffee ugutafuhirirwe n'imibazi ugurukwamagara marungi kandi ogora kusya kiroto cyawe buzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumenya bari kuceraho tera note 8 note 3 note 5 3 Niye biti kubyenda Penkoni yakwera utamuye umumudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje noenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinywede ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire waliyo chairman kukaleyo obwe turukwirira kutera karuru 2026 twena tutereyo wereka guta mu 7 ahabwa mukuru wihanga ahabo kuba nuwaresiro businjo mu ihanga atungwire byo bwegese ebyamagara hamwe n'entas 2015 byo kukubanza 2026 tereyo wereka guta mu 7 chebera basi burihora girebe hona mu 7 abase kukumebe byona ebyakozirweho hamwe n'ebiri kuzakorwaho omucanje cy'urukwije protecting the game buri munya Uganda 2015 byo kubanza 2026 tererayo wereka guta mu 7 tubuhaburwa nitubendeza kutera karuru ko businge obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka langi zino tuzirabira ne ku bisenge ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo langi eno erungi ya buli kimu langi bwe bulamu okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine dio ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba murungi ayibambe nekorera
ayi mukama wanje okagaruka meshahara zanje otwirone cyetengo cyo kushoma bunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomere riri kushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi ari Mbarara Community Hospital ija uyetunjira bukugu okwandika beje basya kuri ni kugenda umisha hishomero okumenya birakiraho tera noti mushanju munana mushanju 50 abrinina nkaga ugambe na principal. Ivrin Health Training Institute Mbarara City improving community health. Nono mwanya gwobuhumuro ogurumwa businge kandi guboniro muri Mbarara City Summit Gold Hotel ni toburaro bwo murembe buri kishenge kiri mu DSTV intercom na wifi tuneza cottages za gardens impango ezokoramo amajenyi agaburikika oine business meeting reta abantu bawe omu conference hall tune restaurant ekutebekanisa ebyokurya ebyaburi muringo rero cyaka kukiringa bine bara erimu ekyo kunywa cyekika cyona ekyo rukwenda ebyokwerinda byitu bikebembire bindi byona okubukinga tera 056 20 86 tusanje asungine nakatare kakatozo akashozi kabiharwe omuri Mbarara City. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0 hash and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashemererwa minji nitutabarusiye abantu mwena umwaka musya ogwe-2026 kandi nitumanyisa abantu mwena nguni tukinda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisari 85 okwera cyenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esingira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo ey'obujunanizibwa omwaka oguterize ogwe-2025 okwehandikisa n'okwabusha free registration amataji gitugona esimu noti mushanju ina noti emwe ibiri ishatu ina itano mukaga neinga noti mushanju ina itano Zamu n'Agacencwire Minister wa State for Internal Affairs General David Muhozi ayihanangirize abibyo kwerinda akwereza obukumu burukumara aha abantu abari kurebeka ngo buri kimwe cyagenda je na munonga ombwire obuturukuzamu obwo kutera karuru ako kutorana abebembezi ahandengo zitari zimwe na zimwe. General Muhozi ebyabigambira aha kutongoza echombeko echebirasi bibiri na ofisi ahishomere ryambara ame school kandi echombe kirwa UPDF nko muringo go kugaruza abantu. Omukoro gwo kutongoza ebine na office gwa bayishomero ryambara ame school aho mu rembo rwa Mbarara kandi gwahikwaho abebembezi ba Mbarara City batari bamwe na bamwe na nabebe kwerinda. So what for? Come and flag it also. Major General Paul Muhanguzi, UPDF Commander wa 2nd Infantry Division, omubutumwa bwe obwashomwa Colonel WM Kakuru, orukoranka Division Administrator Officer 2nd Division, na jirangwe echombeke chimazira $9,800,000 akandi chimazira mezi mukaga chirukombekwa nechigenderwa kyokutaho mutindo mulungi gw'ebyobwegese. The UPDF community was not among the beneficiaries of Tarehe Sita CIMIC projects. But because we shared our amenities like schools and hospitals with our partners, those are the Wananchi, the strategy changed. The host division was offered an opportunity by constructing 2 classroom blocks here at Mars. Today, as a division commander,
and the Chairman of Board of Governance of MALS, I would like to thank the UPDF leadership for accepting to build us these magnificent classrooms and an office. I want to thank and congratulate the head teacher of this school and his staff for the wonderful job they are doing to teach our children and the community around, not only the community around, but children of the nation. Abantu bagira ngu emirimo egenderire kugaruriza abantu ba burijo n'okutaha enkoragana nabo. Abebembezi abahika mukoro ogu bagambaho n'itwe. Nasima Ruhanga ahaba umurimo gwo gukozwe Broxy Birezi ezi UPDF eyombekere umurimo Kenke Barracks ahaba abana bitu. Icyo kubanza bakatandika bine n'abana kinana na mushanju konka hatuwe n'abana 23 mbwenu ntureba umurimo wa UPDF eri kutukora bweni mbasima mnonga UPDF kana maheha tugakahinduka nureba amahene banywani bitu tutwakitina numbuga no muhanda akwitse mbundu konka no muramutya mbwenu tusima president obusinje ninyenda okusima government ya Uganda under leadership ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'aba kulembera aba UPDF bona abo kutuhereza ekizimbe kya classes 2 itwengambara ametubire twina mabuzibu bwo kugira ngo abana ni bingi kandi babora kushomera so nintekateka rooms 2 ze batuherezezi nizo garukazi hosting abana bingi ngabikumi kandi General David Muhozi, Kandor Minister wa State for Internal Affairs wabariyo mjenyo mkuru yasimama he ahabwebyo ebibarukora. I want to commend the Army and force leadership for allowing that to happen, and Captain Okulo, here we are, you have 2 brand new classroom blocks. Thanks to the magnanimity of the Army and force leadership. Okujaguza emyaka 85 amahega UPDF garukujaguza ekiro kya tarehe 6 nokwija kukorerwa omu district ya Kabale ahansi y'omuramwa defending the gains of the revolution and honoring the sacrifices of the freedom fighters, a call for national unity, peace and socio-economic transformation. Gashakwa na Gudi Fatuma. Ibare Fatima Nagudi abatura nabebebezi okurwo mu ruko gwa Chiwarunju omugombora eyachura omu district ya Chenjojo barigireyo bayitere nduro mu government kubayamba ikabasa kubahereza egombore yabo kandi ikintu kija kubayamba okugumana batunga obuhereza bwa hihi abantu bagira ngo Kawarunju erume byaro bina kandi bihango ngukando ogu buri cyaro kina abantu bari kurenga umurunana. Omuruka gwa Kawaraju gurume byaro binaharamunyamirima bibuye Isoroma Rusongora hamwe n'amahasa okurigira abebembezo mbyarebi n'abatura buri cyaro kirimo amakagari kurenga runana kandi tibine buhereza bwono bari ku rugo muri government buhereza duturi hari igombora ryitunira hango kandi tukaza karubaje akatunagiriza stine ngudo stine meizi stine mashomero nirwari parish modo kugira ngo abantu bakawuruje parish nibinji munonga parish modo bari kwata cyangwa kugira ngo abantu nibinji munonga abari kwata bari kuba bace baba comparinga n'abantu abarimo aho kugira abantu nibinji munonga kandi yo no kugira ni parish emwe barasindika sente ezingana za parish zindi ezina abantu bace. Abature babgambira bebembeza bariyo mbarunda karuruko kubatora mu ishengero Kameru kamuru kutesa okwatire NRM bendera bwa MP wa Mwenge South. Nankaka baruju nimpango mutusharire oturwaneho batusharire batigomboro nabibuye etungomuruka kandi ikintu cy'amana umurimo yabutandikireho sonane nakuzo mu office kwate ehiya hika tukumiza muturene ngo ejo Kawaruju baduchesa kauto kwayo tubone kushabirwa ro eryamba baruju aha mihanda mibi Kamuru na jangu nibija kugikoraho kureba ngo ishaza rya Mwenge South ryatunguka. Tuzakoreje zakushaba unit ndijo eya road equipment
kwetu basa kugira ati nisamba twagirezi ishatu emwe kagumo musauzi ebije kagumo kwa higuru ogito basa ubate yitu watu abaje ubudo twasa gukora nakasenta kachaka kufiribira akaruru ko gutorana mukuru w'ihangamo n'abanyishengero nako rwakana rwa weekend kwija 2015 kwezo ku amakuru agasha kwa Daniel Bingana. Webare Daniel Bingana abatura abaherire nsharo ya Uganda na Rwanda mu district ya Kabare okuruga umwishaze rya Ndorwa West nubarura abuhereza bubi obwamizi n'amashanyarazi umbyanga byabo ekiruba kugira ngo nikibaretera okutabura ngendo ningwa bari kuza Rwanda kandi obwo barukushashura ebishare bihango Canada. Ebi byagambo bwo kwasira bendera ahabwishaza rya Ndorwa Esther Yabnatrinda Mporera yabanarundo bushacu mgombora ya Kitumba hamwe na Katuna abatura bayireko kwibara rya mizombi ya Ronald baretere kutambura ngendo ningwa rabana samwe n'abana barukuza kushoma bakubanza kutaha mizi yabatine mizi kandi abutine kugambira abandi amezi garateganisa turi amezi twinayo kidiba kibimwe umwana mwe jura yaci muri amezi ekibingwe ezinaka amezi ekidiba kirataba matubura burashonga y'amezi mwe twabira turetenga kugira ngo amezi gatwike muhehi rera aho mpoto base kushemererwa ekidomora ugatanu bacugura hagati ya shiringi 10 hamwe n'2,000 turatahare hasi mukatwe kabake kuri titurabasa kuzayo nko bunsume yo ngete kibone tinda basa kucihayo konka naba nashobegwe ndazankagwanda hariho gundagenda najigwemba bazi bampike kibone cya shiringi 10 abantu bongera boreka ngo ibara ry'amashanyarazi nayo n'inshonga nkuru mu rubutanda rya Karamera Kibuga hamwe na Katuna aziti tugine turaza kucharginga Rwanda nibo turaza kuma kureba yo mashanyarazi so kirabateganisa kitimwe nk'abantu itwe nk'abantu turetaga umwebembezi wo kutukorera tukabona amashanyarazi wowe turagitaga kuruka abebembezi batabutemo kibaraje tuba tukorera mutubone ntabwo tukorera tubone amashanyarazi aba bajumira n'abebembeza barahabwa kumara imyaka kurenga 20 barukubaraganise bishuba obureje turamushaba mu mashanyarazi kuge imyaka 20 yamazi turamushaba amezi kuge imyaka 20 yamazi agumagara cyangwa gari kwisha nawe twakira amazi ngushana ngo waba ryakarimira gahishaho munito garatwi tukatekerezaga hamuhero watuje ngo barugombeka hanyanja ikintu cyamizi turaza korengana na government leta sente umucanga kurabira mu National Water and Sewage Corporation amize ganyegeza iguruku batankezo nyegeze y'iguruku paha kugira ngo ikintu cyamizi bacombe batsorovinge Eliabu yahamya government inesente nyinji kandi abayabajira nkubara mwesiga bakamuha karuru naza kubashakira je amakoraga gashakwa Nelson ahimbsuwe webare Nelson twazagaruka tumureho nitugaruka Oino mukoronke mbagaye kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga hata no nitano chenda na mwenda ananeina tina events nito tuenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe Global High School ni cyo shingiro cyo bwirobo omuri burenze bw'izoba bine basalis kuruga senior yo kubanza ku isaya mukaga gatandikira Global High School senior 1 2018 na mara yo mwako guhwire na korobonero mwenda na hatindi yo ngarukire y'ibitano ndimo ninshoma kandi nitekateka korobonero 20 umwako kwisa so abana mwe n'abari eyo mize tishome hamwe
kintu kikwasaganya bashange mbarara hari Bulemba Road ashungine no muzigito mukuru gwa Abakari hagati ye town 0818252 Global High School niyo yonka inda twari mu mwana wanje. Katochi no bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo okurugerizo abantu banje tibarigaruka kugire nakwa mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi no bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Setma I love Setma nituyeje Setma tushomaje Setma turaraje turebeza Setma a school is good Twine Setma kerikushangwa onkagate karengo Kirhura district Setma ka erikushangwa Yantondo Town Council akashuzi cyamiyonga nitwakira beji abojona bishiki kurgana sare kwika ahacamushaje Sentmaka twebembezo kureberaje abana okuriya namagaraga bogona Sentmaka ntwegesaje abana tukisaje abana on first grades Sentmaka nutfayo aha michwe y'abana talents no kuskiringa abana Rya mujungu sako yakuretera umucago kwetaba mu kazano kandi ukasingura ibihembo nyamwinji bwa nyuma yo kubika kumara imyezi 3 tari hayo bika kutandikira imitwari 10 osingura ibihembe biri mente ibihembe bindi birimo za water tanks smartphones embuzi emfariso za branjiti enkoko n'ekitire cya nyamurungi kandi okusingura na AGM obwinji bwo bukonje bworagure niko n'imica yawe yo kusingura ereyongera rya mujungu sako bino buhereza bwa business loans school fees loan, agriculture loans, boda n'izindi nyinji. Rya mujungu sako erashangwa rya mujungu Nyakasharara Kaharo umuri Kabale kandi ina mataji umuri Kahondo Maziba Buharaka mwezi rw'amatunguru Kigonji Kabale Rubaya hari rya Karimira Rubanda na Rwentobo tungamo esimu noti mushaje 2 anana mushanju 58 nkaga na mwenda Bumbeire Secondary School Day and Boarding irikushangwa Bumbeire Bushenyi District ekwiniro bwegese burungi kandi bwo mutindo gwa higuru binabashomesa batendekirweje abeji nibahikira hidara rya higuru buri mwaka nirimwo mu mashomero agari kwijagebembire Bushenyi District Bumbeire Secondary School ine library na laboratory na computer lab ziri kwemalirira ahabwa beji kandi zirya mutindo gwa ministry yebyo bwegese Bumbeire Secondary School ehandikise na ministry yebyo bwegese bine UNEB center number emyanya kiriho okurwo munsi niya yo kubanza okwiko munsi niya yakana 2026 kumanye biri kukiraho tera noti mushanji 2 3 2 ugambe na director Mr. Barahuka Denning mazina ganje ni Agire Mbabazi Emmanuel gano ya Ryamarembo Trading Center Chamunga tukora n'amasanyarazi ga Fresora dukorire mu kumaro bwire bwingi akube nyuma aho tukatine masanyarazi turi kubona umurga uza kutegera hari konga twiza Fresora kuyizire twateka saruni Mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi benkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti 8 noti hasha tuna mkaga hatano na mshanju ngaga ni 5 eyabusha Empowering girls of today and tomorrow. Welcome to Chivura Girls Secondary School, the premier girls secondary school located in the heart of Ibanda town near the Diocese of Northwest Ankole Ibanda. On the foundation of the Anglican faith, our school offers a supportive and inclusive learning environment where girls can grow, explore, and discover their full potential.
From academics to arts, sports to leadership, we provide a holistic education that prepares our girls for success in all aspects of life. Apply now and empower her to become the woman of substance she is meant to be. With courage, we march to progress. Contact 077 693 1113. Yantode School of Nursing and Midwifery nibetabe jibwena abahiriza sini ya kanane ya mukaga kwisha kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarsa na lab technology omweje rukwenda umwanya oshemere kubushyikiro kubara n'orujungu hamwe n'ebya science iwe rukwenda kushoma diploma oshemere kuboyine certificate of nursing na midwifery kandi omazire emyaka 2 mu field buri mweje nahawe umugisha gwo kushoma gani mashomo ga teknolojia kumwongera umugisha gwo kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri bursaries zichiruho mugirobwira ishomero nirishangwa ryantonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kumayibiri kukiraho terano tumushanje 8 mukaga nashanje ni 3 nashanje ni 5 ashatu na 4 Omuzaire otaferwa mu gishogo St Kana International Secondary School erukushangwa kilometri 10 haruguto rw'ishaka Kasese Kashozi Butare yine byone byo mwegera kwetenga kushongo ko micwe n'ubwegesi ishomero mixed boarding on A level kandi bina bashomeza batendekirwe munonga nibashomeza arts na sciences computer training agriculture na farming bina stocked library na modern equipped science laboratories ebyemezana mbwenu bobembira amashomero gona omuri Bushenyi district abeje nibareberwa munonga kandi school fees nizibasubwa buri yomwe registration yatandikira ishomero buri izoba kutandika nakasheshe kusyo mwabazi tera no tumushanje 5 kinara neina 14 18 fear God and excel uburebelezi bwa Western College barete menyeto nabeji okwijo mu kiterane cyo mu rundi gwi 17 tandike 8 by'ukwezi ko kubanza okusiki 12 by'ukwezi ko kubanza 12 mukaga hakashozi gera nyanji kandi mugambi mukuru ni Bishop Waito Mukundwa Right Reverend Johnson Twinamushuni hamwe na Mama Joy utaferwa bagambi kuka the very Reverend Canon Dr. Rebecca Nyekenye Reverend Canon Dr. Duncan Zimugumya Reverend John Musalako Reverend Koboy Emmanuel Reverend Isaiah Rineitwe Dr. Edison Maxiko Mrs. Edina Natweta Kuranima Kajinda Yusiwaka Haryaba hariho nabeshongozi nyamwinji wija no mufariso urahereze mitware 2 netweka wijo tina mufariso urahereze mitware na haryaba hariho nempaka z'emipira ukure kentaranta simu yo ruterane erarugo mu befeso eshura ya kabiri urunyiriri rw 14 okusya rw 17 teresimo gamena Yusiwaka 0 mushanju 0 mukaga nkaga ne 3 kinana na mwenda mushanju ne 5 St. John College of Health Sciences, located in Rashamire Town Council, Ntungamo District, offers certificates in midwifery and nursing courses. Certificates run for 2.5 years respectively. The school has graduated a series of nurses since inception in 2009. Students are recruited after O-level and A-level, basing on having passed sciences at O-level. The school has a well-stocked library and laboratory, qualified staff, and the environment is very conducive for study. Come study at St. John College of Health Sciences and you will never regret. Call 0788 42 0323 or 0776 99 07 17 for details. St. John College of Health Sciences, a healthy body, a healthy mind. Tukwaniriza ku St. Julian Junior School essomero ly'abawala n'abalenzi nga liva ku kibiina ekisooka okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu. Teeketeeke bulungi okusobozesa abayizi baffe okusoma obulungi n'okuwulirira ddala ng'abali ewaka ate nga bwe basoma n'okukula obulungi. Ku lw'abasomesa baffe abakugu n'abalabirira abaana batendeke kitusobozesezza okwekuumira ku mutindo ogwa waggulu. Abayizi baffe tubagabula emmere ejjudde ebiriisa era ey'ebika eby'enjawulo okusobola okubakuuma nga balamu bulungi. Ku St. Julian Junior School essira tuliteeka nnyo ku by'emizannyo, okuyimba, okusobola okutumbula ekitone kya buli muyizi, okuwandiisa abayizi okuva ku kibiina ekisooka okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu kukyagendera ddala maaso. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino wammanga. Yo
way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100*0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. Fire! MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. St. Michael High School Rugazi ni ishomero rirungi ery'omutindo kandi riri kwesimisa ni ishomero rya gavumenti ahansi ya USE riryamusinje gw'ekereziya nerya dena boarding niryakira bojo n'abishiki nirishomesa science na arts ona A-level bine library y'omutindo computer lab ninungi erimu buli kimwe classrooms eziri kumara kandi ez'omutindo nibashomesa bari kutomu nkora nka curriculum ensya okweri kwegesa bine projects nkorutoke okurise empunu kandi omubyemizano tino ri kubingana aha district abashomesa batendekirweje ebishere by'ishomero nibibasibwa bashanje Rugazi Rubirizi ninga baterera asimu noti mushanje 288 22 Hey! Makobore High School Rukunjiri ernishomero eryabojo bonka eri bari kushoma bari kurarayo bine ona A-level nibegesa arts na sciences bine computer na science laboratories ubuzima beji bona nibayikira iguru administrators na staff n'abahangu batendekirwe kurungi ishomero riryamusinje gwedini kandi abeji bona nibegesibwe mice nibaresibwa kurungi ebyo kwirinda birije. Hey! Makobore High School nishomero erukunda ebyemizano nka football, basketball, volleyball, handball otebirwe nebya music, dance and drama. Makobore High School twehireyo okubasa kushomesa omwana w'omwojo akaba wo mugasho nyensya nirishangwa Rukunjiri municipality aha mushozi g'obureberezi obwa Kigezi diocese oburi kwebemberwa Bishop Onesimus Asimwe mureta beji emyanya takahwireyo moto yabo ni Ascendimas ebiri kukiraho tera noti mushanju notemwe nkaga ni 5 noti ina 5 ninga noti mushanju 5 nkaga na mushanju anana mwenda nshanju ni 3 ninga noti mushanju 8 nkaga na mkaga 5 nina 80. Tugumizamo n'amakuru ekitongore ekiri kutebekanisa ebuzo ebirukorwa amashomero garyamusinjigwe dini y'obusiramu aha rurengo rw'ihanga Uganda erizoba bashohoza ebuzo ebya IPRE ebyakozirwe omwaka gw'2025 ebyarugamo nibyoreka ngo abojo bakozireje okusinga bishiki Ebuzo bya Islamic Primary Living Examination nalbiete IPLE arengo rwa Uganda yona omashomero agaryamusinji g'obusiramu aba district 82 district z'obusiramu district nkaga na 8 nuzo zabishtamere. The subject was fiqh with an average of 82.00%, followed by tarbiyah with an average of 77.03. Lughatul Arabiya was the third done subject with an average of 72.55%. Quran was the fourth subject with an average of 62.03%. In 2016, there was no such a thing called IPLE, Islamic Primary Living Examination, under Uganda Muslim Supreme Council. It was not there. Arengo Ravorengerizoba na Mnonga Mbara City ishomero ya Emirates National Primary School aho muri Murambara neryo rya singo mashomero gona gashtamire bizamebi. Twebaza director wa Emirates National Primary School Madam Chobutunzi Zainab ne Mr. Surait Musinguzi olwokwagala ennyo obusiraamu n'okubeera nga babusukulumya mu mbeera ey'okubeera nga bakkiriza oluwarabu oba eddiini ebeere ng'esomesebwa mu ssomero muno. Byona byatukoliire aha mwanje kureba ngu yaragayo shehe omwe nakubona aggregate siina okugerera aha record z'owaitu kazo district
tukabona gamwana nogo aratungire aggregates na za Islam nuwo mwanje wo kubanza kusabire ku P7 nawo okikubire ddala bannaye tusaba Emirates kyetukoledde tukimanyi mu lugazi muno mwebaza lwa performance gyasobodde okukola yasobodde okujjayo mbona enkabazire tutukozire rosi okuteekayo abaana bitu tufunemu munonga tusiima munonga and it's to get 4 aggregates. I thank the director for providing good meals when we were doing our IPLE exams. And I thank Allah for guiding us in any way, good or bad. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Feeling happy today because I have managed to get 4 aggregates in Islamic primary living examination. Abakozireje abana 8 binobonero buna abana 3 binobonero 5 omwana omwe aine akabonero 6 nababani 12 abashitamira omwaka ogwo omwaka guhwire nite twasingire that is 2024 omwaka ogwo nite twasinga primary school in Mbarara Western Region ombizamu bya IPLE still nite twasinga ogwa umurundi gwa kabiri ishomere ere barukora exam ebitebekanisibe Uganda Muslim Supreme Council ebya IPLE. Our TV West ni Senyomo Gideon. Mwebale Senyomo Gideon amakora ago ngo gatusiya muheru bagacinjire agutwa twinire ekire kintu kusima munonga yogumire nitwe Serena Nuwamanya nabandi abonakora nabo tubendeza okurara kurunje. Okumbereba nekukiweho France Uganda ekitongole ekirize okuteereza amashanyarazi g'izuba beehireyo okuhindura amagara gawe oyine embogoka naaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Tina Events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebika ebindi byona akasente kenshiko Summit Gold Hotel nituho oburaro bw'omurembe buri kisenge kiri mu DSTV intercom na wifi twine za cottages za gardens mpango ezokoreramu amajenyi. Kibura Girls Secondary School, the premier girls secondary school located in the heart of Ibanda town near the Diocese of Northwest Ankole Ibanda. Program Okumbereba, yes. Nyenda kwamanyisa abegwire hotel inse bakweta Summit Gold Hotel eribaharwe wabanonda omwanya ogukizika muto okareba mbarira yona ekirone yaka okatunga echokulya chawe under a very conducive atmosphere, the way to go, the way to stay, aho kubasa kugenda okashabe echokulya bakakikuletera within 10 minutes obeno manyangu nugo mwanya gwonka ogwo kubasa kushemera embogo drink nechokulya kirungi munonga no kinywa obajje abakati sofa government nikyikirize ngo abantu bagume bakoreki banywe akachupana sirinje rukomeye aza nchikorwa